everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so much for watching my YouTube. And if you're coming from my Instagram page, welcome to my YouTube channel. Thank you all so much for your support. If you haven't subscribed to my channel, click the subscribe button right now because I upload new video on every single Sunday for you to watch. Also turn on the notification bell on so that you can be the first person to watch every time I upload it. Thank you so much for all of your support. So video ba ohin loron niya hasil for tips oinsa maka to bele hakerek ese diak ba bolsa estudo hodi continua ini estudo iha raili rani sang iha Amerika o iha Australia. Nebe ba imiser nebe mak interesse bele continua hare. Primeiro, imi tem que ler bolsa estudo em aplicação, hodi compreender dia, e rebane perguntas ba esse ne hamuto kira, idaga, ruaga, toluga hat. Harete perguntas será que depois lança copy e ba tau iha Microsoft Word e save iha minha documentos que minha desktop atunune imi orsira bele balo que fali hodi começa a responder. Jadi idane tips primeiro, tem que copy e tau iha Microsoft Word ma hodi responde ba. La bele responde lança online tamba idane quando imi click sala imi submit então imi sira completamos imi submit ro imi label hadiana. Tane importante le tem que copy o que lá depois save iha Microsoft Word ma que imi responde ba. Tips primeiro. Tip segundo, lo que minha file ne hori koko compreende perguntas serne. Exemplo ya, perguntas ne bemak ba bolsa estudo U.S.A no ba bolsa estudo ADS sira perguntas lane sanda, no perguntas hamuto kira mo sira lane sanda. Bolsa estudo ba U.S.A ni ne ba perguntas hamuto hat. Agora haule perguntas sira primeiro ne, atrune bele for tips, ou sama que bele responde perguntas ne hodia. So haule agora. Your reason for applying to this program. What specifically do you wish to gain through studying and living in the U.S.? What do you believe will be the greatest benefit to you personally? How do your goals for the program specifically relate to your long-term professional plans? Haule idane hansane imi comprende gala. Pasti imi ladung comprende tambah língua inglês. Tanema que imi tem que Koko compreende, no tem que traduz by língua tetung, mak resposta. La bele langsung resposta em língua inglês também será. Hau ni experiência rasik, hau quando for mentor by estudante ser nebe mak interesse hodi hakerek esse apply ba bolsa estudo nian. Sira sempre lê, depois compreende tu ande, mas sira sempre responde ho langsung língua inglês. E idane se la jura sira também será mak sira hakerek, ne sira la compreende ser ne anrasik, também ser ne grammar mus ladung los. E ema ser nebe mak atu koko ajuda hanisang hau koko atu ajuda hala compreende sira ni hakerek lolosne atau hatete sera. Então importante liu tem que me compreende de diak telai perguntas ne husu sera atau nena bangira imi resposta ne la bela halai se susi sera mak ema husu baini. Tips ketiga imi tem que resposta perguntas sira ne ho língua tetung uluk lai. Tama sera ma hakulian sane hani sang hau dihan ho imi ni língua inglês ne be mak grammar sidauk desenvolve di diak bangira imi koko hakerek langsung he língua inglês ne imi bele halo imi ni ang confusão e la compreende rasik sera ma imi rasik hakerek satang imi husu fale ema seluk ni ajuda atau cross check imi grammar yang inglês ema bele la comprende liutang kona ba saída lolos mensagem lolos saída mak imi hatoi imi ese neba tane me importante liu imi tem que resposta uluk rai ha língua tetung atau nune imi comprende di dia idia nebe mak imi hariona imi kakuta ko di bele expressa fale iha Microsoft Word idane importante liu tapi dia ne importante liu wangira ema quando cross check imi grammar mak la comprende uri troca fale imi dia hala stes fale mensagem lolos nebe mak imi karato idane bele se problema bot. Tanem tem que resposta uluk lai língua tetung atau ni imi compreende será ma imi karakato ato yan ba. So idane mak tips terceiro. Agora tips keempat, imi tem que ler fila fali saída mak imi resposta na iha língua tetung ne. Tem que ler, repete ba mai hodi hare iha botruma ne be mak imi precija aumenta para bele halo atrativo lutang la imi ese ne. E se imi hare botutu losana então imi tem que for fali ba imi mai pai o bing o maung o mestre rumah ne be mak imi confia para banhira sira lene sira bele for sugestão ba imi tem que hadia ba jeba emane sugestão ne be mak
mak ema fo atunune bele hadiah dia klutang iminya ese ne. So idane tips keempat. So tips kelima, agora imi tenki traduz fale iminya resposta nebe mak imi halo tene hetetung completo ne ba fale e inglês. Taman sere imi la bele hatama ho hetetung tama ema la comprende coleteto inda. Debe imi tenki traduz ba inglês fale. Mengira imi traduz la bele fo ba menseru ka traduz. Imi ma tenki koko traduz rasik ho iminya capacidade inglês nebe mak agora dadau kimi iha. Tama ba ngira ite pratica ite in inglês nos diak ba bebek. Tane mak tenki uja imi inglês nebe mak kimi iha i koko hodi traduz rasik atune imi bela aprende. So tips termai quando imi traduz ona imi resposta ba iha língua inglês, agora ho ida resposta iha língua tetung ho língua inglês, imi fo fali ba iha mestre rumah o ema rumah nebe mak imi conhece no confia katak ni inglês diak i bele cross check imi nia grammar nebe mak imi halo tena iha imi nia resposta. Jadi wenhira ema lene importante atu iha língua inglês nomos língua tetung. Tambah ho imi nia grammar nebe mak sidak desenvolve ho diak wenhira ema le imi nia parte inglês ne belemos ema la comprende imi nia idea lolos ne imi hakerek atau sira. Então wenhira ema la comprende ema tem que bale fali iha resposta iha tetung ne hodi comprende diak oh aling nia resposta lolos nia mensagem lolos ne makanesa ne. Então quando hakerek lolos e inglês ne hanesa ne. Jadi wenhira ema hadiah imi nia grammar mos sei hadiah la salaida katak sira sei uja na fating idea nebe mak imi hariona. Sira la halo halai ses fali husi imi idea nebe mak imi iha. Tanema importante liu tenki lori iha resposta tetu ho inglês foba ema nebe inglês dia hodi uja hodi cross check imi grammar ne hodia para imi idea ne la bele lako. Okay, so tips ketujuh, ida ne wenhira ema cross check utona imi grammar bototo losana, wenhira imi to hatama fali imi ese by bolsa estudo, imi so hatama det ma parte inglês. Ida parte tetung imi la precija hatama da tama sera. Ida ne so atau jure imi det para hodi bele comprende diak perguntas, hodi hari dia hodi resposta ba cada perguntas. Nebe so hatama det mak imi parte inglês, okay? Okay, hal tips paling ikus liu ne how sugere imi nunca fo imi ese by meseluk mato halo fale. Imi rasik matenki halo duni. Tama sera. How hatene katak, how fear katak wenghira imi sernebe mak hakerek atau kompete hodi ba sekolah ihara liur, lihusi bolsa estudo imi serne estudante nebe ke kompetitif. Entang how fear katak imi serne i hakerek bot atau aprende. Entang imi tenki koko rasik halo imi ese ni rasik para ne imi bela aprende. Tamba ida ne hanisan dalan dia kida ba imi hodi atau aprende. Tanema imi tenki hakerek imi ese rasik no nunca fo ba ema. So huso mani ajuda ne iha parte imni inglês lilu iha atu cross check imni grammar atu traduz fol inglês mas ima think halo rasi so cross check grammar det mag huso mani ajuda odi halo idane so idane mak hane sahane sugestão idane mak hane sahane tips ne be makau iha ba imi se imi ha interesse atu aprende kona ba oinsa atu hari idea odi resposta cada perguntas bele komen kraik e depois hause halo fali video khusus ba idane katak maibe mitengi komen kraik atu ni habela tene obrigada barak ba imi hotu ni suporta se imi sidak subscribe kita lo subscribe agora tambah hau sempre upload video iha loron Domingo nebe obrigada barak ba imi hotu ni suporta hau sia soruman fali iha Domingo bye.